بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala dambuli ne si kaam sabab ya painte si panunay te bidaakan Allah Subhanahu wa taala ini pagtuntut ilmu. Ini daakan amban sa haji dinaa ku Allah Subhanahu wa taala si ipon. Rasul sallallahu alaihi wasallam ga yitara ku Allah Subhanahu wa taala maku tambah melainkan sini. Inna fa Allah Subhanahu wa taala wa qur rabbi zidni ilma. Disarahun okay Muhammad zidni ilma, piki patambah ilmu nin. Takitetewi in manusiain tuk in kaumanin makasig manuntut ilmuin. Siya yun mahika ano nin kataunin. Ngidok sa upaman si may kalahatante. Si kalahatante yeisab kahekkahan lahat pag sininalan lu, yeisab kahekkahan matao mo dialem nilu. Demikian tu yeisab kahekkahan mga ji lu, tawian na siya mga ji pwede ko ibisi. Yeisab siya yun mahekkain ilmu nin. Apa itu kami kaam tu alhamdulillah asal sekolah sabat ni maku katambas ilmu, wasa asalin masih dekat dengan ilmu. Jadi dia kajumuan ilmuin masih kita maku tambah. Bagi bang ni umasak di pengatian no, ini parasahan atau nanam tega ilmuin. Dia kiwa pahali, dia kiwa pahali. Bagi ni ane tekalesan tananam no seb, duk parasahan. Yan si ilmu ta tuntut mo rin. Kahawa ke sumong makaedo ilmu. Kahaba panganal ng baran nun nga kulang ke si ilmu. Buhay nito kao naman yung matama si ilmu si hakikat si bisarali. Pito kitab maudu. Yan last ko makaurong si kaam muhadara pasalan sini tu makai sebehin. Yung katon sa fasalan me arruqa wa tamaim duk alhad bi ghairillah. Last time dok ko ina tawassul. Fasalan pagtawal, pagbetad habay-habay, pagsapa sa diya man Allah Subhanahu wa ta'ala. Umabot ko si maudu bin Sarah si pasalan at tawassul, pangahinang antara no duk antara yene kabayaan no patujuhanin. Kung sa pamahanan kita mabaya kita patapit tujuh Allah Subhanahu wa taala, ngahinang kita suhan antara Allah Subhanahu wa taala. Ngahinang kita patuntutan te tujuh Allah Subhanahu wa taala. Tawassulin bil makhluk ila Allah Subhanahu wa ta'ala bang manahan tiraw si bahasa
yene patuntutanin, yene at-taqarrub, patapit. So pamanen inin antara dua leha, ngahinang kyo patapitan no tujuinin, na inin inalilan tawassulin. Ebang kebebitu talape, in pabentel kyo nuhut, yene tuntutan lay. Iyan. Wat tawassul ilaihi wal wasilah al-qurbah, patapit. Basta maknaan ng tawassulin, pagpatapit. Baik Allah subhanahu wa ta'ala, wabtaghu ilaihi al-wasilah, ay al-qurbah, bita'atihi wa ittiba'i mardatihi. Wabtaghu ilaihi al-wasilah, ngahinang keo pagpatapit no tuju Allah subhanahu wa ta'ala, inihininang ti pagpatapitin, ta'at, panunay kemon daakan, itaatin, paninggal kemon langan, itaatin. Wattiba'i mardati, tu kemon hinang karidaan Allah subhanahu wa ta'ala, yun yene inutin. Ye pagpatapit tuju Allah subhanahu wa ta'ala hin duweng ginis ye. Si kaisa tawassul masyru' yene pagpatapit sinara o syara Islam, yen si kaisa ginisan, si ginisan si kaisa inin palabo do biyawaan yen ginisan hekka saput terhad di marambua. An-naw al-awwal lit-tawassul al-mashru', si kaisa ginisan amban pagtawassul sinara o syara Islam. Pwede tasabutin at tawassul ila Allah Ta'ala bi asma'ihi wa sifati, pagpatapit no sa Allah subhanahu wa ta'ala si alenne, pagpatapit no sa Allah subhanahu wa ta'ala si alenne duk si sifatne. Kung sa pamanan yang dua akeo mako ka sa Allah subhanahu wa ta'ala duk enne bi asma'i husna, duk enne sabhab alin, sabhab alin, atawalin sifatihi al-ula, atawalan amban may sifat niya sabhab sifat selangkyo sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Yun pamakuno tujuyahin, pagpatapit no tujuyahin. In alen Allah subhanahu wa ta'ala hin, duk sifat Allah subhanahu wa ta'ala hin, niya amban may enne bang tasabut no pangandua insyaallah subhanahu wa ta'ala in du'an tinayma Allah subhanahu wa ta'ala. Angka si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini pene as'aluka bi asma'ikal husna, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Si hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakisabot disebut yene mako keo si en Allah subhanahu wa ta'ala en pa nyan gabe ga kinartantu ne suga alen ili en bang tataate no persababan panaimaan doa no Allah subhanahu wa ta'ala, persababan panaimaan doa no Allah subhanahu wa ta'ala. Ina dalilin yesi ginisan si kadua ini, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi sayujzawna ma kanu ya'malun. Yan tak kita mako si Allah subhanahu wa ta'ala do patangkis kita amban siye gay kahagat si Allah subhanahu wa ta'ala, gay pinatata pere Allah subhanahu wa ta'ala hin ko ina may sa upamahan siya may Mu'tazila, ko ina sa upamahan siya may Jahmiyah, ginana o ina sifat Allah subhanahu wa ta'ala hin duk sifat Allah subhanahu wa ta'ala ikinhaga ina demikian ko ina sa upamahan may musyrik Quraish, si zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, si sulh al-Hudaybiyah dinaak nulat yun sulat perjanjian sakay nulat sa iyan yun manulatin sinulat Bismillahirrahmanirrahim,
dan Quraisyin daki open mulat bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman pa ini katawan kayo sino Rahman yun Omar Rahman sino Rahman niin ginanaw dia pan me sifat Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang naman may tumpukan gesek kahagan si sifat Allah Subhanahu wa taala. Kahagan si alin Allah Subhanahu wa taala si sifat ni gesek kahagan. Ginanaw din sifatin. Kuya ni may tumpukan siye al-Mu'tazilah. Kuya ni may tumpukan siye al-Mu'tazilah. Kinahaga de kemon yene sipatin kalinanin sipatin ginana pwede dikti paruhala isi perkajian ini. Sikadua ginisan at-tawassul ila Allah Subhanahu wa ta'ala bil iman wal a'mal as-salihah. Miyan patuntut keu patapit keu tuju Allah Subhanahu wa ta'ala do pamarat sayano sa pagka-Islam no, sa pagka-Muslim no, sa pagkahagad sa Allah Subhanahu wa ta'ala, duk si Rasul ne, duk si kitab ne, duk si akhirat, duk si gantaan ni hat duk lahat. Ipagpatapit ka sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yan si pagkaradyaan kasapot din. Wala amal salihah. Atawanen may hinang mo ha. Bakas kayo sadaka, bakas kayo makatabanganaa, bakas kayo magpaphap kasi dumat ito no. Riin makajari hinang no parsupatan tuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuwene si ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana, marihara kami, sinumbah kami. Innana sami'na munadiyan lil iman. Sabinnal takalewe kami niya ngampen maglingan tujuh pagkahagan tujuh kau lil iman an aminu dak kami percaya. Faamanna magpercaya kami. Magkahagan kami. Faamanna bi rabbina. Faamanna an aminu bi rabbikum faamanna mag-iman kami sa miyan. Faamanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Kuito pege makapag-iman kami si kau inin. Hinangwe de sababan persupatan iye de pag-iman din duk hinang de mahapin tuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuito pege makapaghinang kami iye de tasabut de Rabbana faghfir lana. Ampunun perdosahan kami in sababan iye ne hinang kami lian Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Do papasanon kami, det bunanon kami, kemon kelatan kami, wa tawaffana ma'al abrar, sarta papatayon kami, dun ka Islam. Papatayon kami, sumawi, siye, ipun ha, ma'al abrar. Ini kau nasihat Allah SWT, ayat Allah SWT, wala tamutunna illa antum muslimun. Kita, kita Islam, dia minum kamate pag Islam din. Kuya Luisab, tek kasi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam larus dia aja, kastarabi ipon-pon ini. So pigi sabot ko supaya mag-continue mauduin kasi rin luhin pigi. Taha, iya makas ko mahingten di. Niya atelungan umasek siya dim lingam. Pagsakay si umasek sa iyan, arakala pente saman pasek de pasaindong ke atau pahali ke ini. Lawo batuhin patamping si lingap niyaan. Lagi sa lumuwas. Lagi takol sinikaran, lagi takol intuaran na kamate. Inalarin. Kamate, inalarin. Sinangin patawassalu ila Allah Ta'ala bi a'malihim as-salihah. Yan mako siya patapit siya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga kakahinang din. Ini zaman persega umasak dulu orang niya kakahinang deha dabuay sida buter kakahinang na mahapit ko sa pabayan ako inin magpaphap ko sudo matattoy ko sababan pagpaphap ko sudo matattoy ko no Allah pa
buaon kami amban problema kami ini. Paligtasod kami. Pagmako sa irang buhain, pa usa, ano yun? Batu tampeng yun. Mako na sa kaduhin, pa usa ni siya. Mako na sa kataluhin, pa usa, mahuda siya lumuwas amban. Yene, luwagin. Ginisan si kadue, si katelo. An-naw thalith at-tawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala bitawhid. Ngahinang kaya pagpatapit ng tuju Allah subhanahu wa ta'ala sababan pagparambuwa-buwa no. Pwede kita yung ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala sumagwa ng pag-ibadat ten ga pinadiretso ete ga pinarambuwa-buwa ete kemon pangurong tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ipag-ibadat ten. Buang bang hak kapatutan si ibadat suga ipangurong si Allah subhanahu wa ta'ala. Duahin kapatut Allah subhanahu wa ta'ala pangurong no tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Bang pangurong sa dia man Allah subhanahu wa ta'ala kau yun ga kiyo muwahid ga kiyo parambuwa. Sambayangin kapatut Allah subhanahu wa ta'ala bang pangurong mo si sabdi amban Allah subhanahu wa ta'ala kau ga kiyo magparambuwa tuju Allah subhanahu wa ta'ala maka hinang kiyo sulam. Demikian yang sedekahin zakatin asal-asalin do kapatutnen magsadaka kayo karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bangsa miyan pangurong no kapatutin iya pagsadakahin dumain karena Allah subhanahu wa ta'ala ikaw makahinang kayo dumain pagparambuwa-buwa tuju Allah subhanahu wa ta'ala sa ibadat mo. Kung ano sa pamaan ng pagtawassul Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Pagtawassul Nabi Yunus alaihi salatu wassalam si waktu ye tahala amban kauman ne pagi ga mag-iman in kauman nen tahala ye sarta pasake ye data tahit. Mana ni pasake ye data sasakatan data tahit. Baina Allah subhanahu wa ta'ala fanada fi zulumati an la ilaha illa ant subhanak. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Pagsakay sa iyan, inuruan si bahaya. Dita tahit. Pagsakay sa inuwan bahaya, abdo, inuwan bahaya sa iyan, pain niya tatahikin, tak bautuhin. Problema pinain. Niya hatu problema deta, bautute bin suga umala. Mau matul bang sabah, iya tikad den masih segi tikad saya sampai deku itu tikad pasif tu sinduhin tikad dia ni tu bawa. Bang samian me binahayahan ni saya tahi jabuk kemon me artain me mabahal gain jabuk. Nasi tikad si waktu iya problema pinain. Pagsakai saya ini hinang den suga pidain niya umala amban kita di niya pinang tawa katut kita di kita boto ini hinangan magpuwa siye ripa ripa pagsaka saya magpuwa ripa mintel magpuwa sakasakay muwa tapwa wa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam iye ne ripa suga ilabo di tahik buwa na isab sikarwe tapwa duwe ne ripa suga ilabo di tahik iye si katelu iya ruisab nakapandakanin ilabo di tahik napagtalabo di tahik tinelen newe dan buakin na pagsamyaan tatelen elumye dimeteng kendahin sarta mabu tuju Allah subhanahu wa ta'ala sababan ini pagtauhid ni fanada fi dhulmat an la ilaha illa ant subhanak ini an la ilaha illa ant ga niya patut sinumba malainkan kau okay Allah tiaku in aku inin dim kalindeman duk aku inin makanya ya kuriku paligtasunku nain maku ye patapit ye tuju Allah subhanahu wa ta'ala sababan ye ni pagtauhid nila pagparambuwa-buwaan tuju Allah subhanahu wa ta'ala ini pa ini la ilaha illa anta subhanak ga niya patut sinumba malainkan kau na pagparambuwa-buwa ini ye ni pag-ibadat nin tuju Allah subhanahu wa ta'ala
Ginisan sika 2, sika 4. Aban ginisan tawassul masyru'. Aban ginisan pagpatapit tuju Allah Subhanahu wa taala si syara. Sinara. At-tawassul ila Allah Subhanahu wa taala bi idhar ad-da'f wal hajah wal iftiqar ila Allah Subhanahu wa taala. Patapit ka tuju Allah Subhanahu wa taala, patampal no teet pagpamariawa no si kauhin. Sabab kalamanu, sabab hajat no, sabab kauhin miskin kiyo misan ko kanandayahan antara pagkasino manusia. In kauhin miskin kiyo si Allah Subhanahu wa taala magkalagihan kiyo siya. Kuwede sa pamahanin bisara Ayub alayhi salatu wassalam. Ayub. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, si waktu ye sakit, hajat itu Allah Subhanahu wa taala maku. Hajat itu Allah Subhanahu wa taala maku. Kata kami ni kisah ni mangsing kisah Ayub alaihi salatu wassalam. Sa duksakihanin. Paksa kay maku painne anni massani yadur wa anta arhamur rahimin. Ku itu Allah tiya ku mian mudarrab wa anta arhamur rahimin. Kau taman maase ne aman may mamaasein. Piki pakole Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Pinatampal we hajat din si Allah Subhanahu wa taala. Hajat din mako siya pigisap kasakinin ini kemudarratan. Pinatampal si Allah Subhanahu wa taala iye lamma magkailangan ni mako tuju Allah Subhanahu wa taala. Pinatampal ni si Allah Subhanahu wa taala we iye miskin ga niya tahinang-hinang misan ini. Pinatampal itu Allah Subhanahu wa taala anta arhamur rahimin. Ini sambung Allah Subhanahu wa taala hin. Naksinikan si iye ulakin painte serta pinabuha Allah Subhanahu wa taala iye buhain serta pamandihan we ini iyan makakole iyan Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Iyan tinayma Allah Subhanahu wa ta'ala. Si kalime at-tawassul ila Allah Subhanahu wa ta'ala bi du'a as-salihin al-ahya. Magpatapit kayo si Allah Subhanahu wa ta'ala sa baban paku me siye ahab. Paku me siye ahab اللم وكما كان الصحابة إذا أجدبوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم. Kuat ni hinang si sahabat bang si tawa getem tawa utara pisi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piki paku si Allah Subhanahu wa taala. Ya tawassul suga aahin elum mako si Allah piki pako si Allah Subhanahu wa taala ahin lu elum ayat wa lahum wa lamma tufi sara yatlubuna min amnihi al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Pagsakay ni iyan ang kansuga elum ahin pagsakay mati ni Rasul sallallahu alaihi wasallam pili si si Abbas bang si tawagetem ta utara ku itu Abbas si it Rasul sallallahu alaihi wasallam niyan amban kao panutan kami hinne makok kini si Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawassul bil ahya bis-salihin ahya. Atawanen tawassul si paluuhan yene ahid. Kue sejaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tawa si utara tawa si getem
sasangahut ba sasangahut ba dia tak mimbar tek kasi iye dan buah Arabi dan buah Adyata sarta magpain si Rasulullah sallam dinak makulan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarta patuloy ng ngawanin. Si kalime si kaanem at-tawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala bi'tirafi bid-dam. Patapit ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, akunan mo ya dusenun. Akunan mo dusenun. Diba pek yung pamentelun, taga pardusihan ko ya Allah, ya pardusihan ko, kuitu ampunun ko si pardusihan kun. Tayo ba ang pakukun, magpamaak ko si kao sa pardusihan kun, magtawat ko si kao sa pardusihan kun, urunganon ko, kahapan, at tawanin karidaanon ko, si kahalan kun. Kuya pa Allah subhanahu wa ta'ala, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Okay, Tuhanku, inni zalamtu nafsi, in aku ini taan niya ako inbarankun, faghfirli, ampunan ko. Ginisan si kadue. Dueng ginis, ia pagtawassulin. Si kaisa masyru, sinara si kadue at tawassul al-mamnu. Yan pagpatapit gay jari. Haram. Pagpatapit tuju Allah subhanahu wa ta'ala gay jari. Sabutte. Hekkaru sabdiyawaan na inin. Ginisan niya. Ginisan tawassul gay jinari. التوسل بطلب الدعاء والشفاعة من الأموات والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم يعني pagpatapit sa dua syafaat pangako syafaat si mati والتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم atawanin pagtawassul sababan darajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam والتوسل بذوات المخلوقين atawanin pagtawassul si me kabaran-baranan me si may pinapanjari gay makajari may hinanglit si kaisa talabud du'a min al-amwat makukew si Aa mati niyan gay makajari لأن الميت لا يقدر على الدعاء كما كان لا يقدر في الحياة. Pagi mamatain asal mamatain lay maku kau siye dapewe I ne matei mis musika elum masiru ge makatawang kau ge makatabang kau sebabwanen si me parkala pa inteme Mia sab me parkala ye ne paka anuhan ne kao paka tabang ne mesukal no ne sadihan te parkala ye fil hayat wa talab ash-shafa'a min al-amwat la yajuz لأن عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومن بحضرتهما من الصحابة والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين. Bagi si Umar bin Khattab kata kami Umar bang sini dok Muawiyah bin Abi Sufyan kata kami bang sini Muawiyah dan buah yang ban sahabat kutabul wahi sasulatan wahi sahabat di nakura muslimin yen Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Si waktu siya getem istasqaw mag-istisqa siya maku siya ulan ubus parawe si Ahmad Al-Abbas
mako si yen syafa'a yen si Al-Abbas biman kana hayyan ko yen si Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa Yazid ibn al-Aswad walam yatawassalu walam yastashfa'u walam yastasqaw bin Nabi sallallahu alaihi wasallam la inda qabrihi wala inda ghairihi. Bupain in Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup kubulin atau sila naman may sahabat sabihan matay dahil lumban may siya may tinatay madua rin gado siya pilih pagit tahatire gay makatabang ye mamatay misal pekanyaan nen Rasul, Nabi, Wali, Aulia, atau Wali Salihin. Dia makatabang. Ini hinang din pisi pa si Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu atawarin ko si kisah si Umar bin Khattab pa si Yazid. Fa Umar bin Khattab Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina wa inna natawassalu bi ammi nabiyyina fasqina. Baik Umar bin Khattab, Allahumma, oh Allah, inna kunna kanian kamihin natawassalu ilaik mian mahinang kami pasumpatan tuju kau ilaik binabiyina begitu pesi kami in nabinun ni Nabi Muhammad SAW fatasqina mian urungan kami tabang kami urungan kami bohe urungan kami tabang kami ya hajat kami wa inna natawassalu bi ammi nabiyina ku itu kami magpatapit kami si kau duksiit yene Nabi Nuh atau Nabi kami paskina urungan kami ye pinaku kami paskina faja'alu hadha badalan min dhalik inawe de ye nakahalan nambulinin ganti yes kahan lule bang asal pa inte jari kahan lule peswa hinang misan mate hinang dene siya samian sahabatin ta'addar ay yatawassalu bihi ala wajhi al-mashru' alladhi kanu yaf'alunahu. Si kedua at-tawassul bi jahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Magpatapit si Allah subhanahu wa ta'ala sabab pag Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab yun darajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ini gero siya makadari. Nameke sa sisadi aman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal hadithu alladhi fihi idza sa'altumullaha fas'alu bijahi ni hadisu pagdalil wede ene me siya magpain jari keo mako si aamate jari keo mako si ko Rasul sallallahu alaihi wasallam pagdalil wede painde idza sa'altumullaha fas'aluhu bijahi fa inna jahi inda Allah azim bangkam paine mako si Allah subhanahu wa ta'ala mako kaamduk yene bijahi yene martabatku ipan hadis tu fa inna jahi inda Allah azim bagi martabatku insya Allah subhanahu wa ta'ala haji asa kada pagdaru ya hadis ni fa inna jahi inda Allah azim ye martabat Allah subhanahu wa ta'ala haji martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Allah subhanahu wa ta'ala haji kada pagdaru sebab problema sa hadis tu problema hadis paman te bangoy hadis ni problema ni kada pagdalin. Hadis ini makdzub. Hadis puting ini. Hadis puting, hadis puting. Siya may aimatul muhaddisin. Pero Sahih Bukhari tasulatin kulang do. Musnad Ahmad pero tasulatin kulang do. Malaikat sing makabalik si ibuhan hadis.
100,000 hadis. 100,000 hadis. So kak simula tak dengan hadis ini, kan hadis ini sama tanu ni anu jojog ni hadis samian ni hadis wala tasamat li mawdu pigihek kalau sebuah da'im maghinang-hinang hadis niya naman sababan ngayon si hadis pen Rasulullah sallallahu ngayon si hadis supaya kakesig bisararin pain dia makajari pigi bahasa si agama ro pagpakesig si agama buit pamuting si Allah subhanahu wa ta'ala si Rasulullah sallallahu si Allah subhanahu wa ta'ala dasal hangkan ni hadisin si kita ahlus sunnah wal jamaah niya pain silsilah ini ruwatul hadis sampu AA atau wala siya ma pitu wala peryawa pinangajian ni me AA mak riwayat si hadis ini pinangajian ni bang kalian boy ini pinan anu sabuk-sabuk may mutik ka kuno ka weche yan sabuk-sabuk pinain atau si anu yung pinain inted na pinain makas kami tapulma ni anu yan nakalan pinain ni anak ni atau samyaan na yun kasababan anuhin na hawa yun pangaypat ni hadisin asal pinaya mo de si kahalan yun magpoo si hadisin kahalan manusia ang hadisin bigayin agama aman Rasulullah SAW suga kita kapag amanatan makdub putingin hadisinin laysa fi shay min kutub al-muslimin allati yu'tamad 'alayha ga'inin samyaan jalan kitab minango itu marji sahih Bukhari sahih Muslim enggak lah ini hadis itu allati yu'tamad 'alayha wala dzakarahu ahad min ahli al-ilm duk mesi me kaulama ante ga tasabut dari hadis ini nih wa madama la yasihhu fihi dalil fahuwa la yajuz ini nih bang asal gaya tahinang dalil ini pekerjaan tu gaya makajari ini pekerjaan gaya maktawassul si jahil Nabi SAW li'anna al-ibadat tusbatu bid-dalil tusbatu bid-dalil sahih sarih bagi ibadatin hinangte suga niya makain kita ni hadis atau dalil dari Quran ku asa tampal te ko sambaya aqimus salat tampal te dak bayang asal claro ni siya claro manamal inagamahin wa tawassul bi zawatil makhluqin sika tendo pagtawassul yene si yene pinapajari Geru bisa makajari li'annahu idza kana lingkaran kita ini si keempat at-tawassul bihaq al-makhluq geru bisa makajari magpatapit kay tuju Allah subhanahu wa ta'ala sawawan kapatut din pinapanjari magtawassul kayo magpatapit kay Allah subhanahu wa ta'ala sawawan kapatut dambuak pinapanjari kaya sa pamanen tuwan sa heka ibadat ni heka zakat ni heka serakan heka puasa ni heka sunat ni makuk si Allah subhanahu wa ta'ala dambuak guruku dambuak bagayku kalasahan heka ibadat ni ya Allah sama pagpagay kamihin tabanganun ko sa pekerjaan ko cikianan ko ien gay makajari yan ang hinangin bagi maku kyo kapatut sawe no hinang mo ay dihin si Allah subhanahu wa ta'ala gini kaya siya sa adulun siya sa madalun siya sa kaurapunin dua pekerjaan كيس أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه حق لأحد وإنما هو الذي يتفضل سبحانه وتعالى على المخلوق بذلك وكان حقا علينا نصر المؤمنين sekadua pasalan kapatut gay samiaan
tapawajib te si Allah subhanahu wa ta'ala sababan kapatid ng buwa. Tapawajib te si Allah subhanahu wa ta'ala sababan kapatid ang buwa. Melainkan din, in Allah subhanahu wa ta'ala yatafaddalu ala al-makhluq bidalik. Inge miyan magbaya-baya iye sababan kaase ne do pangurung ne hinang ne yan pakarajaan iliin si Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Semata-mata ko still modo kanya kabun-kabun ne mo. Sinara. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Si ayatnya. Fa qaulul muti' yastahiqqul jazaa. Ye pasalan magtaatin we pangannalten. Sugaan asal wajib patut si iya tumbasin kamari ite. Ingin bisa asa kawan Allah subhanahu wa ta'ala bisa pergi kapag ibadat kapatut niyan gay papatut sa Allah subhanahu wa ta'ala pergi mag-ibadat kiyaw we suga kiyaw urukan na yan si kapatut to pag-ibadat dia tapawajib si Allah subhanahu wa ta'ala kung still ano niya anon puwera sawante yung pakarjaan niya. فيتوصل به غير مستحقه كان متوصلا لأمر أجنبي لا علاقة له به وهذا لا يجديه شيئا. Nasain nga nito iyan para pesi pasalang kahak iya kapatut ibadat sen aman barano na sain nga nito bang kapatut hak si sawe no na mas nagi makajari suga pawajib mo si Allah subhanahu wa ta'ala suga iya katumbasan sababan ini kapatut iya sa duman kaulim. نرى الحديث عن سينين. وأما الحديث الذي فيه أسألك بحق السائلين فهو حديث لم يثبت لأن في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف مجمع على ضعفه. يس إسناد الحديث لي هنا دليل إن أسألك بحق السائلين دليل بسمي قالوا ينس حديث لي ضعيف حديث لي سببا ين دبوا راوي دبوا ين مكو حديث لي سببا بيبي نسي دبوا ين مكو حديث لي ضعيف ين سي عنو عطية الأوفي ضعيف mag itipak si yen me si hadis anuhin mag anu hadisin we aamiyaan ضعيف we aamiyaan ضعيف ضعيف lamma be lamma ko sa pamanen ban me anune ban me memorine bang pinain sa pamanen mo bisara amban me Pilipinas binopito Saudi na pinain kewan kam pinain ni Saudihin ko yan dinakam ne sa disadia samyaan mole namuste ka ko isara si arambua kay misaranin nakewan ko kaam aado may Saudihin niya ano aduhin ini ko isbesrele a Saudihin buhit pepe mo aado may Saudihin ano gihap mo rin damo man sa baban lam hadisin atawanen boy bagpo sa pangadatante ko ito si may lahat may tahanno o may maglaka-laka o sana buha magriwat hadis boy na problema niya ano behenin sa matanuhin na alam ni narambuha pan makakaat sa niya ano makakaat di di hadis so binoon makrumul muru'a pa hindi pagkaanin anuhan tumok-tumokan na
Lamun ang sabaw nakalamma ini hadis nakalamma bisara sa sallam pangiya mamuyahin na eka gina katuhante umnya saban ni ano to ini sabutte mamuya lamma ini moy to iya makadari pag dalil yan dalile ضعيف ya gaya makadari pagdalil na may isa pang samian si pakarajaan ni akidah kerajaan ni panganal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala pangibadat ng Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi kadari dari itu dalilan si akidah summa annahu laysa fihi tawassul bihaqqi shakhsin muayyan duk pagpaman ta si maana hadis day dumain ni pagtawassul yan si dambua sakhs dambua asar tertentu inawa de anu tertentu si me niaan tertentu wa inna fi tawassul bihaqq as-sa'ilin umuman وحق السائلين الإجابة كما وعده الله تعالى بذلك وهو حق أوجبه على نفسه لهم لم يوجبه عليه أحد وهو توسل إليه بوعده الصادق لا بحق المخلوقين هنا hadis ni pagtawassul tuju Allah Subhanahu wa Ta'ala sababan pigi mangakon Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akun to bang yene maghinang mahapit tumasan ni hap duk kita pagi sayin pakon kitihin wa Allah Subhanahu wa Ta'ala gay isab sababan yene man kitili atau man sawi tili pa wajib din si Allah Subhanahu wa Ta'ala ipakrajaanin yene pasabut ya pasal tawassul duen ginis tawassul al-musru do tawassul al-mamnu insyaallah Subhanahu wa Ta'ala iyan ko adja paragnaan sa paasikan tujuh kawang pagtawassul tujuh Allah Subhanahu wa Ta'ala bunin niya waktu tabi pagtingko pagpangaji balik lagi hek luha ilmuin suga pagmutakarahan hek kasamyaan yene suga pagtamang-tamangan tabi hinati na mula sa pinaluha ini pekerjaan itu insyaallah Subhanahu wa Ta'ala pasal ini pagtawassul din kuito hukuman nesab kita pasalan al-isti'ana wal istighatha bil makhluk al-isti'ana pamaku awen wal istighatha pamaku gaus sampai ku itu hagi petan bentrek mananin pamaku tabang sime pinapanjari pamaku tabang sime pinapanjari nanda kablam ha hagi mawdu ten ahkam kahanin hukuman syarat yang bukan si lahat ng patika de kami ni Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kami ngahutba ni kasi lahat masih kami masiban may kapong tinahan tabi basta bahaya sa masjid kita pengaji kami si lahat ng patika kan kami mga murong hadara di kami tanto murong sa ahkam si may painte inna as-salatu muharramah sambahayangin haram bang niya sambahayangin samyaan bang tatinggal kafir muna makakain ng buhain si Adi sambahan kafir natin umihan na sayin gime pinaguak patek kami anulay pay pinaman sini kahalanahin muna may kakahanin ni Sarah pasal tarki sambahayangin sinanggupan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yan mga hinangyahin duk surga ni duk tinunggaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala yan mga ninggalyahin duk nangkani kaya mong lahi pagpasib pagpaan pakitani kani us masakit isang ayun may hukuman na tao bunya sa ikapitihan ilmuin
ahkam, si hukuman. Semen si pente hukuman. Al-isti'anah talabul aun wal mu'azarah fi amr. Isti'anahin pamaku tabang atau gapi si ini pekerjaan. Wal istighatsah talabul gaus wa izalat syiddah. Istighatsahin pamaku tabang luisab wa izalat syiddah do pama ala yan syiddah kasusihan, kahalubiluhan. An-naw' al-awwal, si kaysa ginisan al-isti'anah wal istighatha bil makhluq fima yaqdiru alayh. Si kaysa ginisan pamakutabang si pinapanjari si tagees wene. Inin makajari syar'an, si syara'. Pamakutabang si pinapanjari si tagees wene. Kung ini sa pawan abdo mako kyo tabang si kabeo. Pasangin nanti kau kakuung pahagad dua unaku lahingkun. Pamaku tabang kadari sa pawan yan. Demikianin si A, pikir pa yun si Tuan Bas. Kakopluma ni Tuan Bas na problema ko hospital ko sumo pasambiyo bitiraw loo atau sabi nito pautangon ko loo sa hap. Iyan pamaku tabang. Pamaku tabang jari pegi tagi eswe ni. Bune kyo maku tabang sa miya pa si Bas yuhet ka ibadat no. Yan. Kuito tabangon ko sige tabangon ko duharon ko okay. Tabangon ko bang painsyab ko inin. Pinaala aman problema ko inin. Pinaala aman saki ko inin yan. Iku kitang tao pa yung timisarana yung gusto mo magsayang pa sa rin magsiyakat sa intensi korupati yung ini sa magsukod anuhon ko patalahon ko ban yan may ano ninin atas si ustad patalahon ko ustad pwede ban ano niya sa nakako ito patalahon ko ban yan ang problema ko ito lain al-isti'anah kay jari yung pakarjaan yan buhay na kayo mabos ka na ito pasabot ng so sabot ko, kita pag-abay, magpatit ka, iya misarahin mo kita hati pang mag-abay yung sumbaya, lawanin. Jais, makajari. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Inna Allah subhanahu wa ta'ala magtabang kaam si kahapan. Magtabang kaam si kahapan. Si kahapan ba anak pagtabanganin? Buni magtabang yung si kalaatan, naa. Pagkitabang ko sa miyaan, sa matanuhin, pinang si Ami to. Kamagtawang alal diri wala kamagtawang ito sa nila kamagtawang si pakarajaan maasiyat ito Allah subhanahu wa ta'ala wat taqwa dakidag tinabang si kahapan dok si katalaw ito Allah subhanahu wa ta'ala pagka Allah subhanahu wa ta'ala pastagathahu alladhi min syi'atihi ala alladhi min aduwi si kisah Musa alaihi salatu wassalam si waktu palingan niya ng buwa sangim niya amban bangsa Kibti, bangsa Firaun, Kibti, dok bangsa Ban Israel, amban Lasya Musa, amban bangsane. Na mag koyo sa niya. Nangilap daw anuin, amban bangsa Nabi Musahin. Pero tawanganon ko. Ngayon lamang niya si Luu, dok makagees. Sinuluod makagayas. Tabangan ko. Tinabangan ng Musa. Ngayon, niluwak kayo ni inano din, ilaranan na pinasuot matihahin. Musa ay sa tuwasin. Yan pinambuha, bisara, yung kisirtangan ng kepak pito, kita walo. Ano kanin? Sa kanin. Pinain, si waktu yun si waktu ni lahi ang ban Misir tudyo lahat Madyan lahat Nabi Shu'aib alayhi salatu wassalam us pasendong-sendong niya daw kayo
sayin nasusibe tao ni ko malahihin bang siya katikahan ng gani usba bang siya katikahan ng gani bagay nasusi lain nga naman ano kan naus niya den ruangan gak pilih din kakanahin matik mata Allah Subhanahu wa taala supaya sa makay ng labayan ni patingaan ni Nabi Musa alaihi wasallam gak pidongan niya na mainom may kambing hayap din pupungin uspi Nabi Musa alaihi wasallam itu ikaw napain niya ama kami bahi ini yang Nabi Shu'aib naghihati ama din pidongan niya bahi ini bu kami ni na ipatan kambingin na ipatan hayapin Mugay kami pa yun pi maglagumay na may kakahanayon pausan kami na pa may kakabi nabugay takulan din alukahan hindi hindi kupong kung mo siya pinainom kambing din ano rin hype din lukahan ni nekimanuhin nalahip kumpol ni ahin si tuwas na makain ng sabyaan patindaan ni Musa alaihi wasallam. Yan ko ni pati sa pamahanlay ngurong makutawang si Aa makagees atau sino makagees si Luu si Elum iyan jari ini pekerjaan ini si ayat ini ginisan si kadue al-istighatsatu wal isti'ana bil makhluq fima la yaqdiru alayh. Bago kay utarang si pinapanjari sige tage-esere. Malingkan dan makagesihin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kweli al-isti'ana bil amwat wal istighatsa bil ahya والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله من شفاعة المرضى وتفريج الكربات ودفع الضرر وهذا نوع غير جائز. Kaya sa pamahanin bako kay tabang bakas kay lumabe yang ban aman me lambo lahat lumabe kay man lahat gusto niya may kubol dito mo ay kubol din masa tendo pangkat niya agin gatanin tapakan batuhin bilang kapan sa na maka kiap ate yung takiteno inistil na kubulin us pag gusto kap lupa pag desano ay pwede may hawakan mo sabit mati na siya napapuano pili kiyo nepad ni arta pinain dan sa kami sakyo ay itulileo sabit pwede na dami sa campaign palango ako lang ulit siya nung ito iyan may makatabang ano yan si Allah Subhanahu wa ta'ala makukiyo si Allah Subhanahu wa ta'ala pikipakole at tawanin pagkapisaw pamahan pikip at tawanin may isaw pamahan din si may dilaut kiyo si may dilaut kiyo kiyo si may ano si may selangga na niya takita ni pulo upik ito baju nambak yung ilaykan pini sa patala no pini sa miyan jajag katig bangka nun atau niya may tawa na miyan lesu naga ano na kiyo lemon magkati panyak nun sa mata nun agin-agin ko ito maglaki ni kiyo nabuwang Latino inapas mo basilanin may tiluelo may kitawot ito may pituelyo kamatay dahil na magpain kayo o goberno yung kao may karta nin pitu kayo tao anong ko kapal at magpain kayo apo ko pihanon ko lawean boh na ko bisa kinakinahan tong kanya kusungaran de pinahigan at ang pain kayo sinisinin na pamapuhan nila
sini anu ibadatin sini wali iyan la yaqdir illa Allah gayin gani makagayas ni pakarajani yan malingkan Allah subhanahu wa ta'ala ano makagayas ni na iyan gay makajari pinaku malingkanin suga yesi Allah subhanahu wa ta'ala suga yesi Allah subhanahu wa ta'ala ini dalilin ini amal masyrik hajj wa kana fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'di al-mu'minina faqala ba'duhum qumu bina nastaghithu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadha munafiq. Si zaman Rasulullah sallallahu niat dan buat munafik. Kata munafikin kafir ya. Kafir tu. Begitu papel ni papel muslim. Suga ya deh perhatian ni kafir ya. Bagi si lumak ni kan bahayang. Bagi si mak ni muasih. Ya. Bagi dirihan ni asal gaknya Islam tadsiye. Ini niya metasabot si anu si hadis itu alamah, alamat munafik. Ayatul munafik salah alamat saja. Sebab dia bagi upaya jaza munafik, bagi makahinan alamat ni. Unit sebenarnya ni hukuman pasal ini munafikin. Bagi munafikin kita hati teh dia anu pengatayan katakan Allah Subhanahu wa taala si zaman Rasulullah SAW ni ada buat sahabat Hudzaifah bin al-Yaman dan buat emban dapuk sekret Rasulullah SAW bagi pangaka buat Rasulullah SAW si iye alin kaum munafikanin wente bangasal si en kufar wepente gah hinina Rasulullah sallam masal panahon kakesihin panahon kakei me kafir lazim masalah pekerjaan itu apa itu tiap panahon si zaman Rasulullah sallam munafiqun yudil mu'minin wal sabmin sana me anu hindu muslimin si zaman Rasulullah sallam pain ni apa masih sumti kita Rasulullah sallam nastaghiitsu bih anu kita yan aku tabang nastaghiitsu bihi bi Rasulullah sallam min hadal munafiq yang munafikin fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah gay pa ini kapawakuhan tabang man aku amat Allah Subhanahu wa taala semua pamakonnya tabangin begitu ya bahasa rawin al-istighasa bang ini tidak saya karena ini tapi mana tabang bu ulang kita si bahasa karya sallallahu alaihi wasallam ay yasta'mila hadha al-lafaz fi haqqi kira musir Rasulullah sallam yene lapalinin inusal si kapatutne si hakne si kapatutne sallallahu alaihi wasallam wa idza kana mimma yaqdiru alaihi fi hayati bu asal-asal tara sa hinang ni yen takayane yen maku si Allah Subhanahu wa taala pang pecipinatala ikaw mali amban yene munafik wa mga mudarat niyan sumagwa din pamahadj tauhid pangipat yene ka importantian sin tauhid ga inuman lugal Rasulullah sallallahu yene may angin ka kita inuman lugal duk saddan lidhari'ah la syirk ga inopena no ne duk itegay lumapay tudyo pakarajaan baksyirk tu Allah Subhanahu wa taala wa adaban duk pagpangadda wa tawaduan duk pagpamariyawa si Allah Subhanahu wa taala pamariyawa wepe kampitu misal ko nabi wepe kampitu sa ako diretso kam tudyo Allah Subhanahu wa taala ako nabi at jako pasapat tudyo kaam Allah Subhanahu wa taala bigene dinaksud tinbi wa tahdiran lil ummah duk pamalala sime ummah pamalala sime ummah
Itu paratong kita isab sika templo. Sika penyebab. Fi bayani ma yajibu i'tiqaduhu fi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa sahabatihi. Itu patarang te bang ini mawajib suga panganal te siye sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam duk mi alumane duk asal mismo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pegi kita ini ahlu sunnah bang Syiah ngalanan kita nawasib bahasa nawasib kita. Mana nawasibin yan ngeseb keu sahabat Rasul sallam duk ngeseb keu luma Rasul sallallahu alaihi wasallam nawasib. Pegi Syiahin geseb sahabat geseb sahabat wala si Umar si Abu Bakar kinapir di siya ni kasabatan ni kinapir siya kasabatan ni ruwi me kinapir di si di si Salman Al-Farisi yaman lahat de inano ide ang kapir mo sahabatin sino sa inyo agamahin ganit na binagama mo man siya agamahin kaya mo palawe mo kapir gak ada talaga man siya ya agamahin sarta sampai Quran dua kasi kahaji Quran tayo duman pa ni Quran yun pegi lumawa yung sahabat Quranin yung sahabat ano na kaskantian ni duman ni kuasa ng Quran matapagawahin kagantian na basa kasi naman may sahabatin ini sa agamahin pagsamihan si kesaksian Allah subhanahu wa ta'ala kesaksian Rasulullah SAW kinaridaan niya piabansiye kesaksian makasih niya piabansiye keakahan we makasih siye surga niya naman al-asharah al-mubasharin di jannah 10 si makasih surga keakahan niya ni aman ni kasinuhan keakahan niya an labod amban makasik surga ganya pakbista pagsiksa niya naman si tempat miyaan kinaridaan Allah subhanahu wa ta'ala maknanin bangkitawa rida Allah subhanahu wa ta'ala labaw nun dito kahapan nainin ini sabiyaan song bin saratin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Si kaisa ujub mahabbat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimihi wan nahyi anil ghudu wal itra fi madhihi wa bayan manzilatihi sallallahu alaihi wasallam. Pakasig kita na si wajib itu yung natin wajib kita mangalasahan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mamahadjihin. Hindi bang kita binain dia kaya wasa magtawasol tujuh kong Rasul sallam ikman wa pahar kung ngay oktibasa ng sabihin. Muli kaya mas kita ang isipsihin ang isip Rasul naman siya. Siya pwede ngesip sa Rasul sallam niya kaya tiyak silawan panglangan ng Rasul sallam ka kanabuan din. Meaning masih ada yang misiin. Wan nahi anil ghudu. Dok pinegas kita ninak palando ngurungan kapatot sallam si duway kapatot ni. Wal itra fi madhihi atau alin pasobra kita bang kita maanuhan niya madhihi mantugiye wa bayani manzilati atau matarang ini me darajat ni sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita suka nyesep Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini din gak kita maka lesa kasanyangan kahapan bangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung sampai sini anak mo matatueno kemon ni suka parelote in acceptance si Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sebab paling penting ini sesuatu. Dua yang tersebut ku yan may aalay sa iyo anak mo matatuin mo asad di may ganak kapatid ni. Ya kapatid din. Kapatid birrul walidain si matatuin mo haji kapatid ni si kau. Duk. Pegi akay pinin coba pinin pengajian. Pegi misalkan silang kepak, ya pasti silang kepak kita abot ti sarah. Birrul walidain tujuh Allah Subhanahu wa taala pinagmuka agin magmukaan aduk sa men hak Allah Subhanahu wa taala. Ini pagpapahapon si Doma Tato kapatid. Kapatid. Kung si ayat ni wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Pagtauhidin tujuh Allah Subhanahu wa taala, panumpahin tujuh Allah Subhanahu wa taala. Kaya doon siya iyan pagpapahapon si Doma Tato no, magrabe hati kapatutin kapatid. Kapatid Doma Tato bisa sa kaso pagpapahapon. Misal pe dua ini muslim. Sebab pagpapahapon si Doma Tato magbidda magpapapain duk panutakan. Panutakanin mukayad niya kadtaan ni. Dakir rumah tatuenon. Si kahapan tuhutun. Si pangandakan Allah Subhanahu wa taala. Ipigay yan akan matatuenon dimlingkuman yung juwa gay paluwas sa mandakan Allah Subhanahu wa taala. Bunek yung dak ni luwas sa man syara Islam itu dua matatoe rok anak gesa ko makatut ka sa pagkarjan inin kapatid Allah Subhanahu wa taala sa ako so parehilo ko man kapatid nun sebab wanen yan kapatid nun pagpapahap si kao bisan kita ga magdamo ano masiko magpapahap si kao pag matatoe. Okay, pito kiti pagmalasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam suga dehello aman pagmalasate si kemon niya sabi niya inin labayantin supaya kita maka edok hapan ni dunya ni atau lubalabin mang akhirat sababan ini ar-rasul inanak ko dum tatueno inuan kaya to Allah Subhanahu wa taala sinabi al-rasul sababan mo magkasanyangan dunya akhirat kaya man kita manusia langkat ko para lote ila sa atin yan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kasi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ng sahabat, si sahabat. Atas de mate baranden daja bang mate Rasulin atau daja bang tasingku. Wa ini na makamutar Rasulin. Iya pang eseb de man barande ini Rasulin. Atas ni mate pamilyanan kemon daja mate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu atas kita paglungsarante artate barante pamilyate sababan pagadependete yene agama Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab kamonsite bang Rasulin samian diawaan we me siye samian kuntara sin agama meaning yela sa atin dumehellu apan pangrasate sinisini ni ara lasate si Allah Subhanahu wa taala was lasate si Rasulullah was lasate si Kemon kawan kita rasa ubus ni wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam magpapap si Kemon tarisarako gasan niya ang tumawa upagsyukog tiwag na ay tumawa si Kemon tarisaralay al-kamal lillah yeka kompletohin kay kakamaliin si Allah Subhanahu wa ta'ala na khatam strategy si pasalan mauto pangalasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam.